scored 2 of those goals and finishing 35. Mai se taftafa mele hapio mo te mai te pule ya le malu. Ya patalo fa pito fo ile. Tato au fa salau. Ya manatu ale ba nga tali ngal tato. Au fio nga te fono ya mai se tato fa salau ya. Ata mai ai ale kontanga ta so kapeneta. E malolo sa malole. Ai akwale on sai ka ka ko nga o mi patte na. Ya, fatalo fu fa pe ya tu ni. Pa ia mare mano tato ma tanga ni tula de. Le ubi. Kio ma te tai malo. Ma te pa dia. Ya fatalo fu le fio ma te fono. Ia mare se sino fu le no tato fa tonga. Ia fatalo ma tu pe mo na ni yo sa mo ko ni pifa. Dan fat fo ile marta weole. Io tatu ai ma stala mo te pasal lag. Dan tatu ma ku ni tai au te tonu yo le nawa. Te atu si fa filo ia lo ia ma tatu te tai. Ia te tai ko ma tatu fa mo ne yaso. Mo si fio le a mata lo ia tatu press conference. Ora a mata for sanga le pio ma te tai on malo. Ia na la fo filo la va no pe si fa po mai. Ia i le laulau ia le fiona te fono pa pe ko le fiona la fisi a mai ko sanga le fiona di paria ma te fono ma le ofisi ona na fo tu le la no tatu ai na tu stala mo tatu si fa manatu tatu si dia mai sa o lava i le mata upu o le a tala no ina le yasu le simta upu tu atu ia fa malu watu Ora ngai lava tato tara no ino tato tau kule so ia i tūlanga peo nei aile wha moe moe peo na ato whaina mana ngā whaaro tēne wha moe moe wha sari tiko tato telefoni i o nao wha lau sa o tato wha moe moe ia so mai ia tēne po kala me lau whionga teita i maro pia ko lau whionga teita i whono ma lau sisiro kule ia wha pia ko tato ai ngā tustara ma wha lau tēne tongi ki ma tato aman mot ya no fiona aman tato orai tau o
lua, kasi. Ia. Whātai rau whionga pesta, mana tu fōi ua lea ua e whola manino i le whaanga solonga le tātou whātatanoanga. Ia e mai se fōi whaalau i loa o le whamanianga mo le au whaisawhanga. Ia o te whātalopa ia Samoa i tūlang whalupe. Ia i le fiola o fionga le tai whono le tātou komiti whātonu. O le whātātou whaalaputonga o whaaputunga tupe Samoa. Ia e mai se fōi le fio ato le a fionga le te mai tai pule ia le malu. Ia le sauwha inga le tātou au whasalau i Samoa nei. Whātalopa fo ia Samoa i tūlang whalupe. E mai seo e o loo maua mai le nei whasalaunga. Ia manatu fo iwa talinga tātou atu nuu ia evi ia le atua. E le whaititia le vi inga le atua. Ina o mwhai o na moli mai lo o tau soifua mai se fo i tātou wola vai vai. Ia e whaawau ai pēr tiu te mawhai val nei aso. Ia mai se fo nei vai aso. Pe o na alo ai fo i tātou atu nuu. Ia manatu au ngau auto nei aso. Ia whaailoa. Ia ma whaamaunia fo i ia pato amai ia le tātou whono le kāpeneta. Ma sani lava o saluta i tasi. Ia o lea fo i sa whaailo ai fo i ia le tūlanga wo o ai fo i le whātou whala inga. A le fionga le teitei whono ia mai se fo le komiti whātonu. Ia tu sai fo i whaamanianga ma sani au na tongi atu i tātou sui whaisau whanga. Lawa fionga i le teitei whono ia malpa ia o le komiti whātonu. Ia mai se fo i le fionga le tamaitai pule. Valeo ina mai lava le anganga whaaputai kāpeneta. Ia ona o vaenga fo i wo o ia il whātou whala inga. Ia al tātou komiti whātonu e tu sai fo i. Ia o le whaamauninga. Ia ai mai se fo i le whaamtu ina atu. Ia o whaamanianga mo le au whaisau whanga. Manatu fo i Samoa i le se mea fōfo. Pe o mai tauina lava i le pōfo i sa whātanua ina ai le tala le tupe. E le malo lola o telefoni. Ia o lo whaanga solo lava ia saunoanga fo ia fionga i whaipule. Ia o lea lava i atula o telefoni. Fesili atu po o awhea. Ia o awhea fo i pe fia fo i a se whamanianga. Ia ai vi ia le atua. Ia o lea lava ua ia i whātou whala i. Ona tongi natu. O lea wha inga atoa lava o le whaamanianga mo le nei tau sanga whaltupe, ia e se 10%. Ia mo le silafia ua maea o na tongi natu le 5%, ia Februari lua ono, ia lea ua whaamae atu le 1% muli nei. Ia o le tau au whai o le tātou 1%, tului whaamea alofa, e ono sfutasi miliona tā la. Ma o le neifso soani e whaamai lunga o talo le tupe, e o ia me lua ono. Ia mafuafuanga mo iuni lua ono. O le whaamoe moe lava ia ina ia lango i mana onga. Babe o a inga ia po le tātou cash pay out. Ia mwhaamau sia fo le teu whaafai ngā luenga umi. Ia o tātou whaamanianga nei. Ia o le fesili pe whaafeo na tongi natu. E lua vaenga o le whaatino ai le nei whamanianga. Mua, tuina sao atu le 12%, ia i sui whaisau whanga. E alai se leni ia pol tātou cash pay out. Lona lua, tuina atu le isi 12%, ia i totono sau whanga. Ia pole deposit fo i kongo tātou members account. Ia ole a amata whaamatu le nei whamanianga, i le aso wharaile, aso tolo i ulai lua ono. Longa winga e ke ongo sa ia le o minga le pate. Mai nane, ia e tawanga ia le aso wharaile. Ia o inao le pakoa active al kako poto. Ia mao le atala atu whaonga ina o tātou NPF app, pole poto. I le itu la se fululua. I le bailuanga o le pole astofi. Ia o le aso lua iu lai lua ono. Ia mo tātou sui whaisau whanga o lo iai ai tā laftu ua. Ia o lo o
e abatu pea le whaamalulunga ia e le maua sa o le whaamanianga ia o le apa o ngā e totongi ai a lato ai tā lafu tuua a ngā il tātou a nupi wha. O vai taimi e tausanga ai ia e tolu masina e talai nei whaamanianga mai whaangata i le aso lua o ke topa, lua ono ona tuuina fo i le i totono o sauwhanga a sui whai sauwhanga ia pea o atu i le aso lea. Ia ele i pika pinga pele i talaina fo i tua. O whamaumaunga i tātou whaitupe ia e batu pele whautuanga i le mamalo o tātou sui whai sauwhanga ia e siaki ma whaamaonia a o tō whamaumaunga o whaitupe. Ina ia mauti noa ia o lo tutusa whamaumaunga nupi wha tā ua tele vaenga ia wa ase ia lona winga e sele vaenga ia lu ia lau whamanianga. O lo fautua ina fo ia tātou sui whai sauwhanga uma, ina ia le stala, ia mawhao ngāle NPF portal, ia mo le tausanga ina o lea whaamanianga. Ma o ina ia e whai ngōwhie ai on tausanga whaamani ai le maua o lea whaamanianga, e au noa ma le tumutumu mai le tātou ofisa nupi wha. O leo te savali mai whai asin tumu le tātou nupi wha, o lea mai tau watu le tātou seasonal workers, ia pe o lea ia fo ia. Ia atonu e tā ua le tātou poto lea. Ia e alofia ai fo ia le tumutumu mai le tātou tangata. Ia toi whamanatu ia tātou manu lauti ma tātou wainga mamawa nupi wha. Manu ia nei. Ia ina ia whaamausali ina ai whaamanianga mo tai au. Ia o le nei fo i tului whaamea alo whai. So ani mana o ngā bawe o ainga i so se tūlanga. Ia e tū mau pēle ma alosi mana ngā whatia o le tātou whaalaputonga. Ia mole lumanai. Whamae asa u folasanga. Ia e whaleo ina le anga ngal whaatai le fionga te fono. Ia o le komiti whaatonu. Ia o le fionga te mai tai pule. Ia mane au whai ngā luenga ngā lulue. E le ngata fo ilea. Ia e momoli le anga ngal whaatai tato employers. O tato pisinisi. O tangata whai ngā luenga. Ia wa o la tau lea. Ia o le fo iolo ia i le sao tāua. Ia mai se fo le tato whai ngā mālo pe o le employer tele lea, ia o loo anga i mai lava, ia tātou vai ngā tupe nupi whai tono, o tātou whaaputu ngā tupe le nei. Ia atono se vaenga lea e moli ai lea ngā whaaputai. Ia whaaputai tātou au whai sa whanga uma, ia mo la o tau langolango. Ia o le la tu atu i le fionga i le tei fono. Ia e whaamanino fo inisi vaenga tāu. Ia awa lava lea ngā i lumo al tātou. Fala putunga fa putunga tupe mo lumana i Samoa mo fa alo. Ya, dia tu fa sai na yo ngele. Barbia malo Samoa. Ya, long pa yem sa. Ya, itu isi fam talanga. Ya, ona wo fa funga Samoa. Ele isi fam talanga do fa popo. Na piyama tu sa no ngal. Fionga il mista po il tanto fa la poptonga e fa fiel e on fa tonu po le po e fa alia tu wa uma fo io na fa ta tiendel tanto 5-year strategic directive yo tu langa le o lo iai e ni policy 4 e limita ta iai le on fa tonu awa ti na e le ngata fa le ti o se le ni maua ta tu fa sa fa. Ia, ai fa pe foi ati na el tato malo o tam fai awa le anga i luma. O le au tonu o le tato strategic directive ia o tu langa masani. Ia le puipuia ma fa te pula ia le o tupe pa o le litai o sui e o le te militai wa lava te unga tupe fa tupe. Ia o uma fo io na tapena ina se fa vai fa ngofie ina i loiloina ia i loiloina to tau sanga mo te ma tupe fa pe ho tupe mana mia ina ia ma fai ona transparent masila fia manula tulu fa pe foi la fa sa fa tu langa ese ile ngata talaina ala to selen ia to e longa tupe tu langa fa pena o lo ia fo ile i to tono le nei strategic directive ia fa singo manga o le tato pon fatom e lango ngai ti na ele tunu o lo tam fa ia fa nga malo ia fiai ia
atina o lo tau whaine en malo turisi, o tatou civil aviation, tatou aviation, export development, o commercial agriculture, o le energy ma infrastructure. Ia, ma ngā ruenga commercial atina hoine ia tina ia tunu, ia unga au tu, a manuia le tunu ma isinisi ma ngā ruenga, ia watele fo ngā ruenga le manu le tunu. Whaatile ina i fo ise leni ia tatou whaalapo tonga. Ia nā whapopotu lea, ila o tawha lau si ang alo, ia ile tatou strategic plan, ile directive nei, ia, salo la isi taimi o nei. A manu atu le, ilungo le website al tatou whaalapo tonga, malo whaalo lava ila o si onga ni tama, pāmia ko Samoa. Ia, patai lau fionga le tei fono, manatu fōi wa lea ua mai a whailo fōi au ngau au te o tatou whaalau i loa, ia whaalau i loa aloa ia whaamanianga moa tātou whaisau whanga. A le malu o le tolu suli maa whea tātou whaisau whanga. Le lava lawa whionga i. Ia. A tōne tā ua le nā e o le isi data tā ua le nā mo le whaafonga mai fo. Ia. E tā ua mo le whaafonga mai fo i o le atunu. Le whaisa whaailo le whionga tei whono ia tā penanga 5 tausanga tātou whaalaputonga. Ia a tōnu e ta oto lelei lava mal tatou ta iala lumana i manuia o Samoa o mafoi ona whaailo i upolu masava ia atono i foi e taimata li i foi ia ta penanga whaalaputonga uma ia maise mtanga venga ia ina ia mawhai pea ona whaonga pea tatou vainga taula i wo mon whaatatia tatou ta iala lumana i manuia o Samoa ia e 5 taita ina ai fuanga tatou whaalaputonga mamtanga venga na ia mai ai fo 5 tausanga ia ua ausia ia vaenga o mai pe ona mo mia le tatou whainga malo ia ai te tala le avanoa in tatou fesili anga i lava le tatou mata au polo tala noa ina le taimine nei so sani ati fo i le fionga tei fono ia ai mai se fo i le fionga ta mai tei pule ia tali nisi fesili e fia malama ai mal whaaloalo ia manatu e ele tai me umatu atu le fionga tei fono ia e morsifia ia ole tausanga mo le nei ole pai inga fo ole o lo tula i mai ia ole a pe fo ia le matai tu ia atono le fo to te fa fonga mai ta penanga fo le pai inga taula i 5 tausanga pe on sau no ai fo ile fionga tei fono e tele ani pai inga ta we tulanga ta wati nai which is eta otolua mata otolelei lava ma tatou fuafuaga le faiga malo i lana taʻiala lumana i manuia o Samoa ia atu lau fioga tagaloa faamanino foʻi nisi vaega faafetaima faafesili ia na ua sauno atu e fioga i palemia ia o le uiga na o le tatou strategic plan le 5 tausaga ia ona saunoa na fioga i palemia ia o le augaga o le faamoemoe ina ia fa tele atili ma me sustain le church ia sili atu le seleni le pe on saunoin Hello fa la pesi fa mo le que to fio ma tu na le so no fio mo te te le tu i na to ita la fa mo le ma ko le fa mo no tu la le ele mo na to tu pe po le a ile tu ni It's all the areas that I'm going to say about my le manu pe pai ona tali vai tai lava le mo fafili te fantano fatu mamano le na tu ofa sal lau le tu la o le tulanga le wa fisilingia o ilato no iai ai ta la fu le mato legal department yo ilato ia la afia la tu lui foi po famania ia e anga sa o ilato ai ta la fu no iai tu no mato vai na le legal
a oisi tangata o loo ia latou ai talafu foi po o latou nononga tupe i vaenga lending ia ele o afia le tulanga man whaalalala tai esa tanga yo foi le te mi te punya ile pamto ina ko se ni ia vai ile itali na sa tangata na to tutu ia sagia tu fasili ia itu tenda tangata ia teni ele tala itu ala tu safanga o ia latou tului o famanianga ile lana tu o tonu la tu safanga ia pa awa wai pel pa putu ino la tu selen na fa no la fa tai This is starting city. Lo film le te tai malo la fa tu ne ava no mo sa no. Fai ia ona fa ma e no tatu pa mo me fa rete. Ia, whaftai, ia e palewina le nganga whaftai. Pe fo i ona whaailo i le amtanga. Ia le tūlanga la wawo o i fo i whātou whala inga le whiunga te te i whono man komiti whaatonu. Mai se i fo i le au whai ngā luenga ngā lulue. Ia, o le alaba se mana o ngā tātou tangata. Ia, e pe o kako procesa lea. Whai le whono, whai loa i al komiti whaatonu, whaasoa. E whaawai i lunga o tūlanga tau tupe. Ia, ona whai ngōwhia i lea, ona whaatino la tau whai unga. Ia maua whaamanianga, te whaamatu watu whaamanianga i tātou tangata whai sāwhanga. Le mai tau watu ia o loo si itia lawa i tātou au whai sāwhanga, tolu suli maafi o se numero te le. O le foito te whaafonga atu i tā penanga 5 tau sanga, ia e whio longa ni atina. A tātou tala nuala i atina, ai atino mai. Ia e whaupopo tangata whai ngā luenga. A whaupopo tangata whai ngā luenga, o le sao fo i lea le tātou sāwhanga nupi wha. O le iai fo i le sao i tātou ACC, o le iai fo i le sao i tātou tūlanga i tātou la fonga mtupe maua. Ia e pei o le tā ua lea o le baba i mamau. Al tātou te whono mal tātou komiti whaatonu. I au wala e mawhai o na whaangai oi ma whaangalue i nai. I a tātou tupe nei. Ia o lo telefo i a tātou a teo ngā tupe o lo whaatino i tono Samoa nei. Ia ina ia maua pele tupe whaasili. A wala tā penanga mfuafuanga i al tātou a whala tonga ai moli lea nganga whaatai tātou o whaisau whanga. Ia o tātou watu nuu. Ia ai mai se fo ia o lo whaonga ina le au nanga al tātou nupi wha. Ia o nau ta inga le nanga al tātou komiti whaatonu. Te wha fo ia tu whaamanianga. Ia awan lava fuafuanga mole tā penanga fo i fuafuanga i tono a inga mai se fo i fuafuanga i e ka le sia manu. Ia alo whangia e le atua lau whionga te whono. Ia ai mai se fo i le komiti whaatonu le whionga ta mai te pule. Ia o sau whainga o tātou au whaasala lau. Ia maua pertou malosi. Whaalau i loa ai fo ia tala matango fiele nei. Ai tā ua pe aua nei ngalo. Aso tofi le aso lua i ulai. Ile se fulu lua i vai luanga le po. Nge ke iwa le lava le onsa e se lo makuanga omi e kuala. Ia ke wale le i whafuru ke le fongi. Ia malekako waso lua o ke topa. Ia tolu masina le whamatu atu ina ia mautino ai. E mai ai ia whaamanianga nei. Ia manute le ina tātou. Sau whainga ia mai se foi fuafuanga nei aso. Ia ma nei vai aso. Soifua ma ia manuia. Hello.